Fit-tfittxijiet li jagħmlu uffiċjali tad-dwana u l-pulizija f'ħanut, dar, karozza u żewġ garaxxijiet ta' persuna mir-Rabat instabu 98,600 sigarett tal-kontrabandu u aktar minn 2,000 gramma tabak. Fuq dawn l-oġġetti kien hemm ksur taktar minn 21,000 euro fi ħlas ta' taxxa. Tul l-aħħar ġimgħat id-dwana irċiviet informazzjoni minn sorsi differenti dwar persuna li qed tmexxi sigaretti tal-kontrabandu. Kif il-persuna ġiet identifikata saru osservazzjonijiet tal diversi jiem qabel ma eventwalment uffiċjali tal-infurzar ta' dwana segwewa iju dieħla f'garaxxijiet f'Ħaddingli. Fl-ewwel garaxx instabu 32,200 sigarett tal-kontrabandu u 40 pakkett tabak li ammontaw għal 7,500 euro f'taxxi perikolati. Fit-tieni garaxx li l-persuna s-suspettata ċaħdet illi kienet tużaħ instabu 50,000 sigarett tal-kontrabandu illi fuqhom hemm aktar minn 11,500 euro dovuti f'taxxa. F'karozza li ġiet ikkonfiskata mill-uffiċjali tad-dwana instabu 400 sigarett li jammontaw għal 550 euro. Fil-ħanut tax-xorb minn fejn il-persuna bdiet tiġi segwita, instabu wkoll 2,600 sigarett u 11 pakkett tabak li fuqhom kienet qed issir evażjoni ta' madwar 670 euro f'taxxa. Fid-dar tal-persuna ġew elevati 3,400 sigarett li huwa stmati li fuqhom qed issir evażjoni tat-taxxa li tammonta għal 765 euro. Il-persuna mistennija titressaq il-qorti fil-jiem li ġejjin.